Kei te noho whakatā ute ngā tuakana teina pōpata ki tētahi whenua I te tai tokerau. E mōhiotia ana te tokorua rā mō tā rāua tute I te Premier ia John Key I te rā o Waitangi I te rātau. Hioi ko tā rāua tohe I tēnei wānei kia kaua tētahi whenua o tō rāua iwi o Ngāti Kahu e hokona e te Pākehā. Kei te whaitua o tai pā tata tonu ki Kirikiri me kai taia te whenua e kōrerotia ake nei. E hara tēnei tokorua I te tauhau ki ngā mahi whakatumatuma. Ke te kaha pukiriri mātou, no reira, ka rerekē enei o ngā whawhai ki ngā whawhai kua whawhangia I a mātou. I hāmenetia rāua I te rātau, mō a rāua mahi tūkino I te Pirimia I Waitangi. Engari he take anō tā rāua I nāia nei. Ka noho mātou ki tēnei o ngā wāhi, tai atu ki te wā. Ka whiwhi ai mātou I tēnei o ngā whenua ki raro I te korowai o Ngāti Kahu. We've had enough, so we're saying get out of here and don't come here and buy any land, Ngāti Kahu land. A kei te tautoko te iwi kāinga I a rāua. He tino mamai tēnā kia mātou te titiro I te Pākehā e hoko ana I wēnei whenua o Ngāti Kahu, wēnei whenua I tuku iho e ngā tūpuna. Kei wahoke e nei whenua I ngā kokoraho tiritia Ngāti Kahu, no te mea no te hunga tūmata I te kē, te taitara. Ko tēnei tētahi o ngā wāhi tapu, e he tienei e Ngāti Kahu kia hakahokia mai. Mena kāre e taia tēnā, ko te tino hia kia kaua te Pākehā e hoko. Kaore te whānau nō rātou nei e nei whenua I hia ki te kōrero a kanohi mai ki te karere, engari hei tā rātou ka hōkona tonutia ngā whenua. Mikey Sherman, te karere.